She ukuthi uthatha u30,000 uhamba uyocela uthi baba bakwethuke kodwa babe ngeke bekujikisa naleyo mali niyimgodoyi ninabantu abaphatha ibhamu ngoba niyehluleka ukulwelizwe nawa ama Nigerians nawa amaZimbabwean naba abantu ama-China wonke umuntu baligwamandile ilizwe sebebaningi ngisho kungathiwa kuyasuka kuyaliwa namhlanje ngeke nize nilwe ngoba vele ningamagwala anazi lutho nalezi ibhamu eniziphethe nezokujuma abantu ngakuzona ezokulwa. Mavava mfowethu Sikhakhane mfowethu usuka kude ngelinye ilanga ngiyalixoxa mina uhambo lwami nawe suka kude kabi nawe mina ngiyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi usukuleli izinga okulo manje sekuphoqa ukuthi ugadwe sekuphoqa ukuthi ungakwazi ukuhamba ukhululeke kodwa isibindi sakho ngiyasazi mina Mavava ngiyasazi isibindi sakho singabafana e17 ngo2004 Nkosi yakwaZondi Mancinza ngikwazi kudala mina Nkosi yesizwe abantu abazi ukuthi ngikwazi kudala usungula indaba zamaforum ulwela abantu abantsundu ukuthi umnotho awuye ngakubona ngiyakwazi Nkosi yesizwe Caba brothers anginazi bo baba kodwa ngiyalizwa idumela leni ubaba uGwala ngiyalazi idumela lakhe angimazi yena uSinothi Indlovu ngiyanazi ngisacela bonke labo mabhizinisi osomabhizinisi nengababalanga ngicela nibatheke la mabe ukuthi banawo uFacebook banawo uTikTok ngicela nibatheke la cause ngifuna ukubazi bonke ngiyabacela Nkosi yami niyabona yini ukuthi izwe alisaphethwe yilohulumeni wala eSouth Africa sicela kini bafowethu eninamandla sicela niseseke njoba silwa lento le sicela nisiseke ngezinto zokuhamba nisiseke ngezinto zokuphepha sikwazi ukulwela izwe bafowethu ngoba siyafuna ukulwela izwe mina ngedwa bo baba ngiyafuna ukulwela izwe mina akukho ngisho elilodwa nje ikwerekwere kuthiwa ngiyalesaba mina ukuthiwa ngeke ngilitshele ukuthi alibuyele kwela kubo uma kuzophepha umndeni wami uma kuzophepha abantu engiyobe ngihamba nabo ngaleso sikhathi ngoba mina personally mayeza kimi umuntu nje ngeke azangenze lutho mina akekho nje umuntu ongangenza into mina mayeza kimi nje ngimbuka ukuthi nangeza kimi akekho umuntu ongangenza into mina akekho umuntu ongangibamba ngamandla angiyise phansi mina siyanicela bo baba Mavava mfowethu Nkosi yakwaZondi bhuti bhuti osixhobo Mpungose siyanicela bafowethu siyanicela ngamadoda nje anohlonze right siyanicela bafowethu ake niselekelele ingane zakwethu lo hulumeni uyadayisa ngezwe nawo yonke lemisebenzi eniyenzayo nani niyohamba nihambe ngelinye ilanga ngenxa yokuthi phela nina nisenenizinto ezimbalwa eninazo ezingaphezulu komuntu ocommon ofana nami akulula ukuthi nibone ukuthi nani lento izona affect makugcina ku-affecteke thina nani nizogcina ni-affecteke ngaphandle makukuthi abantu bayokhetha ukuphila nabo laba bantu esikhundleni sokuthi
bephile nabantu bakubo. Ngiyabacela labo somabhizinisi engibabizayo ukuthi ngiyacela, abanye angibazi personally, abanye ngibazi personally, nenkosi yazondi ngiyazi personally. UMancinza ngimaze engakabi inkosi, kuseyinsizwa nje seyihlanganela lapha ema-airport Masamba, indoda engiyaziyo ukuthi injani. Siyacela akuyona into yokubukwa lena, akuyona into yokuthi mhlambe senzela ukuthandwa noma siyazi ukuthi siyenyanywa, siyazi ukuthi izingane zethu ingafa noma njengoba senza lezi, kodwa kulungile, kungcono kwenzeke okubi singasekho, ngoba izwe lethu liyonakala, loniwa uhulumeni.